Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put, istina i život. Evo kratki šort, što kraći, ne treba biti dugačak, da shvatite bit nečega. Evo, na ovim prostorima, vidite naslov šorta pod navodnicima, mnogi ste čuli rečenicu na ovim prostorima kad s nekim razgovarate uživo ili komentirate nešto na društvenim mrežama, nešto se raspravlja, onda čujete na ovim prostorima. Ima to ljudi koji tu nesvjesno kažu, znate, ne znaje opasnost pozadine toga na ovim prostorima. Ima i oni koji vrlo dobro znaju o čem se radi. Kad vam neko kaže Hrvatska, Bosna, Srbija, Slovenija, Makedonija na ovim prostorima, onda je to uvijek se poziva na neku treću Jugoslaviju, znate, na ovim prostorima. Evo, prva Jugoslavija nije valjala, nepoštena bila, druga isto tako, a treća bi bila još gora, znate. Treća bi bila da uopće ne postoje više nacije, ali opet bi negdje bilo centralizirano, znate, u toj tvorevini umjetnoj. Bilo bi centralizirano, znate, onda kao svi su jednaki, ali neki su malo jednakiji, znate, imali bi veće privilegije, koji u onoj prvoj i drugoj Jugoslaviji. I šta sad, ne daj dragi Bože da bude treća Jugoslavija, opet bi neko vrijeme postojala i nažalost opet bi se u krvi raspala. Eto, druga Jugoslavija raspala se u krvi. U Sloveniji je bilo 12 dana rata. Hvala Bogu, nije dugo trajalo, eto, Slovenci, hvala Bogu, kaže, nisu dugo osjetili. Onda je došla na red Hrvatska. Krvav je rat bio i onda Bosna i Hercegovina zadnja i najkrvaviji rat, najstrašniji je bio u Bosni, znate. Strašno nešto, eto. Ako kažete na ovim prostorima ili čujete to, to je nešto vrlo opasno. Znači, nema na ovim prostorima. Ako ste u Sloveniji, možete reći Slovenija, ako ste u Hrvatskoj, možete reći Hrvatska i Bosna i Hercegovina i tako dalje, znate. Ali dobro, Srbi ba mi pasalo, znate, Srbi vole na ovim prostorima, on to vole, znate, da se izgovara i onda zna se što je njima cilj. Veliko Srbima, jel? Velika Srbija i tako, eto, pozdrav.